page 394 et 395 ka Tafsir al Quran de Surah 28. Qul ara'aytum yatela in ja'ala Allah stawani Allah wadi alaykum e do modon Allah ila jamma sarmada duumiɗo furay jaɓali wetude ila yawmul qiyamati ha ñalande dargal ene man ilahun komboni Allah jo ghayrullahi ko ina Allah ya'ti ko mono addanam bi diya indaygo afala tasmauna e on nanata. Qul ara'aytum yatela in ja'ala Allahu alaykum sallahu wadi do mo annahara ñallangal sarmadan duumingal ila yawmul qiyamati ha faade ñalande dargal man ilahun komboni Allah jo ghayrullahi ko ina Allah ya'ti ko mono addanam bi laylin jemma taskuruna mo de yoton fi e mudum ala hara wana Allah afala tubsiruna awa on yi'ata dum wa min rahmatino ji'a yurmende makko den ja'ala lakum wadangol on Allah ila o jemma wannara yo nyalorma nibba seeda weta seeda on ko ji'a dum enema kala hunde dum do ko nebi dumi e modon on sonjoto li taskunu fi yon dejo fi e modum wali tabitahu e fi yon dabbo min fadli murte bural makko gal dejon e jemmon dabbon burangal e nyallangal wala allakum nakasanon tashkuruna yette nemaji makko din wa yawma yunadihim nyande kanko Allah onoddoybe fa yaqulu odala ayna shuraka ya kuntum kafididdiyan alladhina din kuntum dilatino don tazumuna hidon aajoto no rewa wana sana men sorta min kulli ummatin imorde kala mafta shahidan seede faqulna ma inna hatu adde burhanakum dalil mon on faalimu be anda annal hatta wonde gonga kalillahi ko Allah wadani wadallama ji'annahum emabbe ma kanu konko be lati yaftaruna hibe fena inna qaruna anduno qaruna wallahi kana ulatika min qawmi Musa ko jeedo yimbe annabi Musa ben sabuna ko biddo bappa annabi Musa go kanko yana Musa ko be ko to e singa kono fa baqa alaihim ubewi hore mabbe kono nafano mo kala sortido e lenyol mum tawti lenyol go lurri lenyol mudum gol e hore toñe aduna on fo yi ay mo watainahu menen kadi min okkimo minal kunusi morde ngaluji ma inna mafatihahu ko tawata saabije den tun sottirde den latanu hino teddana bil usbati dental sukabe cappannayo ulil buwati jomirabe dole kadi saabije den teddana be watade yettude nafere ma jawdi din kanyu ido qala lahu tumande wi annama qawmu yimbe makko be waajo mo la tafrahata bungude anna Allah go ila hibbu idal farihina bungobe وبتخي دبر فيما آتاك الله فيك وكو الله أكما الدار الآخرة قال لدن كلاهر ولا تنسى تايجت نون كدي نصيبك جب المانغال من الدنيا إمون كادونا واسن مو يدعى يمبي بن كما أحسن الله إليك أن الله مو يرينون إما ولا تبغي وتدع والفساد بنقول في الأرض كليد إن الله على لا يحب المفسدين وإذا بن بن ويلتين قال ويه إنما أوتيتو أن منكم يكران دي جاودي على علم عندي كسب غندال أنني no mari sababu ko addi kon o woli gisan janono don on aray ka numéro téléphone 657 65 309 même numéro réseau ji din fo e ko non kadi ka email Facebook elaji Abdoullaye kala@yahoo.fr olam ya alam e o anda anna Allah wanden Allah gada halaka gomdi o halkina min qabli ko aditi mo kanko qaruna min alquruni imorde girili durudi tata tode man huwa o halkina o motata kanyum ashaddu minhu no buri mo tidude kanko qaruna quwwatan dole wa aktharu jam'an harahi mo buri mo kadi dudude jama wala yusal kanko Allah o landitano ka anduno bim gay bakkatuji mabbe din wala yusalu landitano ka anduno bim gay bakkatuji mabbe din almujrimuna kambe bombe be landitano ka be halkatu o anda dum fa kharaja yalti ala qawmi edo yimbe makko ben fi zinati nder cuudari o borni cionki nandollaji be yalti mo manto qala alladina yuriduna alhayata dunya tawbe kanyum kadi ko gorndan aduna fa la yo welu ya laita lana e yallo amen hanno wodaname mithla ma uti qarunu sifa ko qaruna okka e innahu no qaruna hande la zuhazin ko jonge bal honno azimin mawnungal wa qala alladina ben yalla dando yangal wajotobe utul ilma okabe gandal waylakum bone mon tan woludum wole tak sawabullahi ko baraji din ka Allah khairun buri mojjude liman amano nande on gomdin do amila salihan o golle golle mojje wala yulqaha hawrindinaka idun non illa sabiruna sona munyotobe ben fakasafna bihi min mutindini e makko don e don wa bidarihi e galle makko den al arda kalid fama kana lahu lahtana nokimo min fi'atin imorde e fedde konko itino ba makko yansuruna hubeno wallamo min dunla ko wori Allah wama kana wonal kalim minal muntasirin ko jeado e wallindiro hore makko hara odade wasba wontiti hande kadi alladina benta mannaw wombe yelade yontu makanahu e place makko bil amsi hankin yaquluna bena e way ka anna Allah jakanon Allah yabsutu rizqa himo yanyana arsike liman shawnande ummo yidi yanyande min ibadi morde jiya makko be haray hollali woni himo yidi mo wa yaqdir himo faadina nam mo yidi faadinande hollali woni himo anyimo ma himo yidi mo lawla amanna Allahu alaina so nanu sabu ko Allah moƴƴi ko yamin ko yurmame
ay minen kadi jakala khasafa bina umutindina ino men e leydi ndi wayi ka annahu e jaka alla la yuflihul kafiruna o malnata fa ben honno tilka darul akhiratu ade do galle kala harana ju'aluha min wadide lil ladina wanande ben la yuriduna tawbe faandi taki fa laka uluwan tuni tagol fil ardi kalidi wala fasadan wana bonnugol wal aqibatu lil muttaqin battane moƴƴere modani huloɓe Allah ɓe ma jaa bil hasanati kala arduɗo e moƴƴere falawno dan mo khayrun ko ɓuri moƴƴude min ha e nde moƴƴere man jaa bis sayyi'ati kala arduɗo